edusa herbal capsules and you drink a sepan and ne could be brown. A yellow man member, edusa herbal mixture, and you edusa herbal capsules, and you cook Sicilian we drink a sepa. Edusa herbal mixture. And you edusa herbal capsules, Miss Rotslassi, Edusa herbal mixture, and you edusa herbal capsules, and my member brand, na a yemay. Now, if you see I was saying the blabber here, so the common mammy a drama. What does your chuma? It's a living testimony. Konako Judy. I just thought what the brand you're trying one back now for my design. Or say only a dofo in a bonus of my dancing. But what the answer will be penny no be. Say why you marry your own pimp. And I saw bar wasn't how kikawa be fine say body no skin and on your skin disease I made it sound friend 0550 110 115 0500 0550 110 115 0550 110 115 and ja usum famous osuma de nyina famous na bekumie na me catch ro ma me dey say o wo ye going police station wo ye swami makru ono butu dwuma na emom no edoro de ahyeta o mamu aba bia no ura drafso bia na benye biato na emom do so podie this oba ye going police station wo swami me da ase na ye spiritual professor e fia me de busuan de bia me kan pepanyina ansabi onim de funu suro no ansa na odon wide ho atwere no papa me ni na sign oframa no pam busa mu say nka meme akora na o se kan frɛ papa yi na so papa di ka frɛ busa mu say wonam te sen akasa papa ayo maka che se papa o se kofi me fa o sore na kuta kwa bompa so bi akwatenten na de aka ne de odom e de bedom na mente papa yi ase na ema ni nante breti yo mu no nso odom anko no wo hira no nyansa hunu mu ne nti ase ne sunsum sem de papa on fa ni agoro o so kofi ne yo krada o hwe na bibi fa o brabo nyeni panyina na se bi on be fro a kire mo tutu ona mo sisi ade se wonya nyansafo David no wo didifo Mose no de dom na nante Solomon no wo didifo na bibuza se na die na didifo no eye ma no die na ba o kasa kire ohene no si oman no o haw ne amane ekwan e ma eye oman no na bibuza se wan kasa wasitire mu nso no wan no didifo wan sisi eye osefo na kwan e wo wasitire in terms of Fajaba spiritual and professor, made them say we're spiritual, the great spiritual man, spiritual professor. Adam for what? Once you see what quam, oh how money be on Fabrabono assistant, say be on the gata and go say what I asked them no, when you flew, Mr. Fanano Bawati, and they said, when you want that be no be young. Said the timid dinner in Tinimuno, a musicino. Nesa ko in Chico Pedro at the say in Tinin, Sansuna Pape. Sunsumuno e bia na wunsu ubehia na odachi bi fa no yonko fa to fa ne say wa de nyina friend 0547 149 640 0547 149 and 0548 867401 and your WhatsApp so offer na busy a me nyina WhatsApp ye audio say papa me patcho me how ni because if bia we kofi omra WhatsApp audio na fato ojanos when nya na phone kura duma ye audio no to the chi se wo chi e na wo how bia ye audio no to say me free tamale go so be chem anase bia we abochimam wo ye audio no to wa fa odi no krada no to wo papa onim de obeya aboa me dia no ko fiase bonten na emom no hye nso eye ejaba the great spiritual professor but so then be you me ase de ento osunsum semu no ewo eye wa kasa wo na nsu bi mama ni kutwa wo wo se dabi kutwa wo ha ye wo ye nku ade ka e be firu kokoro asesenam enu na egusu a ye de ye tete de preta ma osusu wonye emu nimkie papa na se kofi mama musa asetere mu ase edin pa kofi nya asetere mu nya di edin kire se kofi dabi tie edin kire se enya wo je to wo asetere mu se edin ma no enya di enem se wo yesunsum ni ti mama nchiro problem bi ani wiase a ne kese so champo Debbie, ebi osa. Debbie mean tibida. Tenio. Problem bi any asase we so a. Eso champo. Eso champo. No. E dey no the tifie say e dey man.
adeɛ baako na hia nipa nyema mienu emanipa abrabo ejija on baby e kenkan ye no 1 Samuel 22:5 okay Bible say na odi for God o catch David say on free na tena ye ho na onko sanka wa ya asomden ana se oye moto wa asomden emanipa abrabo ye nwunu the correct moto ho manipa abrabo kachire Kristo kwa hon say eduru bi na census ne ba no na ewu ba no on tam no edwane you papa ade ma blacks eye mobo pa no on tam no dwane me ye ne mayo obi tie me na bra ba ye nwunu omunya no or the blame come Ghana government and so to on so hey kobi I'm not a politician Debbie I'm a spiritual professor you correct and now your Monday otena obi kotoka and you correct and now obi have to play but just ask yourself what is going on and here na ekoso ma brabom and here na ekoso ma dwumem efia ne tim dia na ekoso maame ba ko boss papa ne kunu abie store o je store no wadum 3 billion wa fa nyeme gum store na ye ma eda ya pa de pa na ni age pa ye 200 Ghana cedi adum de Kumasi center obi timi to de 200 million one day obi timi to de 500 million one day but maame se papa eda ya to de ma me pa ma ni age no ay 200 Ghana cedi now some cover the costs me do store mu no cover you na de ho Debbie when you show toilet egu how is she sponsor wagin 3 billion for 10 years everybody na say oh na store so say ma eda ya pade pa how is she eda ya pade no ofan kwada mi nu e kan ko store so papa yan hwade wa ase ye wo nkofo bi wo asetere mu a sabi nyame ya dom nyansa nimdie owo eye etirimu no onya bi otwera sabi wodum se homa okunanim onya position owo eye adwumem ase bi accountant otwero yem onu no yem promote ne da onu so na ketua intimi mantem de bia nso obadwuma mu a asa onu je won kadipa ho etuatua no yem promote no na ketua efa bi nka ho asa abrabom na obo no de bia no waye nkobra tutubi die e waye asesene mu ono ontimi nko nchi ono so ontimi nko nanim asesane na ase ye nkan nka nipa ho eno no omo nenso no efiri mfa ene be ka ho eye niema miensa na de saade ne ba je fa no to kakra je be ba ho okay ye hwe maame ne de kofi ewo pa wa renti baby 3 billion ye sa fa niema ma no aye ma ye nto nenu ebusu ene be ye na sasase na aye eno na me kire se sunsum no edu anajoa o na wo mone ehwe toilet ku ono be jomo na egu ye dabi o send ye toilet car eyi toilet ko wi egu no sana sunsum no ba oh sunsum asem ye kan de onim ye te ase odi onim ba ko fi glory be to God me tre ma me na de ma ne yoy ene na ni jiaba ami asebu dia kama asempa o ye re number 2 asema o kan ye no ye woni pa bi ho okwa adwuma mu a ne kan ye dum we kura me che sa de so kan ya o pa ma me nkyere dabi me kire se ye oda de be ka aba ye be wi a ye be ka aba nwasem na na ade ba ko won se me fa ma se mamu me na me de be so because that is why kan ya e ya be ya nkan da ye esu ade wi ye be wa na lady bi frem se ono de nyenim gu ase ma o ya hye woni ba o ne nua bi ne free eye Nigeria mem ne bai ada wonye sika pa mu pa no eye 1.5
day no that's when yes kapa that's 150 1.5 150 Boss. 50 Boss. but you about in the Boss. boss 50 million Boss. no to oh here pressure fala boss I mean the am boss nti last year and a lady back by papa madwuma nkoso ma nya hwehwemu an radwuma oyo ana me kire say kofa ade we dwade no see what no koye just na dwuma nkoso no koye edi be 10 days one oba papa me serew boa me papa me na chansa dey wose papa me ba en man kan no kura ncherew na me ya shawoni na papa wa mo me amewu wose dey mema 40 30 50 timbe pim no that's right adwuma no say we first one wenya ko fi fe dey aye overflow we say wo do unua na ba yo I don't know time to town o no tie ni o se sabe ni friend o se mato boabo na gina bi so ata se ni botom ana si bibi so ko fi bibi si kwa na le di mba mi sa kire na de biem so fa nko dware off ye jare abrase je wajai je juma ma odum jano off me dey a problem ko fi yan ra de duha osra ni bia ni di wo twere sim the man was a captain ni de be ye yare abaye nenso bia second kings ye ni nkomo all right ya ko second kings owura bia na odi pa but nenso eye yare o se say second kings chapter 5 I can say chapter 5 eti yenum etiemu ba ko no o se na Syria hene safo hene Neman ye onipa kese ni wura anim na owo animonyam efrise ono na Awurade nam ne so gi pano ye domberima a otumi ne ho nanso hey na oyare kwata marie ko bi yo se gwe na say one papa de animonyamfo number 1 2 sabi ade ono ya urade fa ne so o se ono na Awurade efa ne so enji Assyria mo nanso na oye kwata nanso na say one ye ka obi a owo nsoroma animonyam ban body obi nanso oyare kwata kofi obi obi sase ne na Awurade apana na ene Awurade na apana ene me Awurade nso na oje man bi si wo but oyare kwata ede ntia ene na ma nanso na ehu no nanso na be ya abeye mark ede sa kotware ko wona de bai e de se de ba de dos e na fra busuem e be na frifiri abetena mu e be na firi awom eye ni ma bebre eno na was working towards it ya wodwuma lese no so wa mpem wa mbisa ente wonim ya bre ni ntra de eboa ni nyina no se oni ababa wa bi tenai ne ma no ena baba wa ni ka kire se papa se sane te de ya yankom kurom na mi wo odifuo bi wo ho the all have been can come because of our time yeah and on in oya somre papa ya ra de bi wa ade e manipa abrabo eye nwonum asoden ba ko no asoden ba wa nya asoden number 2 wa nya moto ho mo procrastination wa nya baba wa ni koi omo ko nya mi beef ho Elisha I see omo ko do okoso fanema good sika because all your brempon all your defo nyame nim no na so yare kota because nyame nam so e ma ni ko je e don be free account for nsem na so owo nen so no defo ne tere na de o ba ni ko dware yo da mu 7 times ade na kwantere eyi hu ade na kwantere emfaso wo so ade na kwantere e ma wonyankopon ni onyam dadi ane wo papa yen hwa ade wa sei se metie wo kasa mu a enipa na nso bia no na so gya odifo
na ndifo ehwehwem ode akwankyere gu fo ma simple na kame ese ene ese ndifo na edwuma na doson se be ba se ade na doson papa yen rade ano o evangelist kwa be so hyenkom ene asem yo eya nibre kofi ubie sam 37 bie sam 37 to ade menipa emane e was sam 37 kom no e praye menka kom wasem be de meka meka bi anyom na onim se David ndifo bi frɛ me o de maneka sam 37 I'm from tell you the fact ko Facebook nyame dum adomo we unsuma pie meka kyerɛ wo hwɛ ne ewu be to ye se masa maneka sam 37 jai nyame aha anyom number 1 aduasan son ba ko no se en ha ho ne boyefo o se ha ho o ne boyefo nti na ma wo bun en ha wo ha na every need da bi o se every need da bi twa wona gusa sere bi twa wona gusa sere se wida mo no ko bata erade ho na ye papa asase so na asase so na ti no pare na wa ma odie wa koma pe mawie wonderful papa wa de we na bihia wo na o ma me nya gidi wo bible no me dey jumper the spiritual professor listen nimdie wo bible ni obi na entiase because onti oye pastor onti kasa oye pastor teach well wow go for evangelism what you say oye prophet o prophet no o wo le be mu o de ye nkom se o de ye den o de ye den o de ye den emma wani mmiri obi ade emma Ghana asofo bebrae bobodo no aya ni bere kofi me se otena me tenase anopa 6 papa mi huso when one nhwe wanim ankasa se obara obi a ene yese akwankyere fo mo obi ba no kuta oil dabi obi ba okuta eye bo fruit kofi so about the candles kofi TM every door has its key ati o ko konfanochi a ye fedro nko konfanochi o e ko je adro free ho ye ko je adro free ho e dey say dey difo yi e ko na obi so mo bi shi akwa bi kan ko mu buru say masa ade o say men condemn ade o say ye ade ye wo Pacific day bi wo ho ye kwasi ade bai ye direction oh yo direction kwankyera ye wo direction akwankyera bi wo se bia ene example ye robotic ene yo all right ene ye once but all ba me what counselor and for bibia ma I see because I find na over and I may you na ma hu the cost na ma tra wade na mama wade e dey na wode ba dey so rekruta dey rekruta nyina your envelope wapam yes what dey support to adwuma because we didn't go confirmation with empty handed debi in why confirmation one year clinic a spiritual hospital on say adeba ko ama mo etoro bi a ebro madwenta ene madwen ne nti ase so say okokofo no che okokonsult o doctor na eye hwehwemu e wo yare o me oba me wa bi otie me bi anim oba me wa kofi ati wo se ana wo so awasem ya hwehwemu mi bisa kofi ya ade ade ma disua ye ni o amafo ba me ade a me mpe e me bo bi di wo me ho ame ba ko ba lo pe papa awu de so me bisa dey na ukoba bia ye ma won ka wasem bia so funu akasa hyase na o se wonkom be kan ne dia wie na msi da bi bible sin ni media o mani ni me mani nti mete buani ona waba problem be na de bai ye di kwa bisa nanim papa e ka mene me e ho na o se me twe wo kra no na me bisa se e kra kofi e ye den na e ka mene wo I see na ye communication do me yourself say ante we are there we na me kan bai papa if not whatever ma ye hwe ne nso ewe efie mu ne ye dan mu ne sebi ye busua mu na obi bebusa say ono ankasa kasa no oye fom dwedin me kire oye farmer oje asase tam odo banche enso obewie no ontu banche na wie no otokro onya awon ma be nsa so ebro waje asase yankam
And so a brother, owura bi bai. Oye kuani. The di na chi na nanso no say working for nothing. Asam no. Ya wanyama miensa, the di wanim. The da so. Na the di wachi. O say we sade. E dey pa na betime die so na de be die anim no. E ye de ade na die anim. Say the di wanim say tiw, maame ba ko bai. The di anim nanso oye adwuma pa. Enso so na hye. Da bi na sase. Ye tua ne ka. You be hu bia no ato. You be hu bia no ato. Say spirit na eliti. Phone we fe. I say 1,005. No ato. Okwa bag ye fe say 1,000. No ato. Ti tua ne ka 4,000 na. Onu fie no. That's because the two anim and then the only two. Say away. I say one number 2 and a big city. Next cast of Buto. Only protection because there was tossed to be on man. Or more Jim near man and Chin near man. And Chima. Is it more for you than your mom? Oh, and Chumani day. And you soon Sumani. Obia Yebi. Nemono also born by so being your own Chuma. And 2 number or 2 soon a day. More I was simply be woke. Sir, you bet for 100 million. Professor Mafia. Dear, 100 million Mafia. Oh, say walk the 2 boss. Bauma 2 boss. You look boss or Mafia. Professor, and Mamma was about to cook. Then put a 5,000. If it's getting us. Oh, what gen 2 boss of ye? What I say? Oh, be I repent the see I had to deal. Oh, we are got cheap in the store. About 2 see ya. You want sorry be home. Oh, your man. Open for starting million court. Can you never saw and a crack. Papa, you're refing a time near a bit. The time I cut 12 minutes. I call, you bet 5 free. 1 will be an ija 5 with 3. Many problem. See on Pogra. You have a pong. Say, advert. I saw. Every fee. I'm about to country. Mo, we will Kumasi. Run back my friend Chronom in Liam. Maybe our Western North. She was so full lie. Okay. We see was so full lie of our Chronom car. Mate, Messi or Chronom in Liam. We see Liam on side right. We shall transform a visual. Mamma, do you know? Me and Casamina bar, a Pianyanta. A great anta, Miss Rabbitier, Miss Rao, Benku, Minchini, Amutu, call Specia. No hope on the Bian was a great anta. The dear Sophamana Passion. A great anta. Who do one ma, Padauti? May big board can see it. This will that just come and see. Come and see. And we're going. Emiridi. I don't know. Come and see. For any man, Yagani. It's in the Bible. The correct be a job 146. Oh, as a Bible be a Bible. That's some your default. I don't know. Be a job 146 at all. I don't know too. Enemy tools. No hammer, no plow, no catao, no chessy. I'm everything there. Who do on Mount right? You to grab it down. Got a cassia be down. The covet a good. For covet nano. Blackgate in your bridge and the ready side. But nothing. Otina air counseling. Ami. Ukriada air counseling. Ami. Yawada air piebo. Serious. Memeda air counseling. Okay. Kwasia de be ye daresen. Ye daresen no. Ye nyane tremu. Jacob say, "What happened? What happened? One a ha no. A banison a ha no. Opa bi ma. You be ho. Na papa, ebre na ye be. Ye bre fie. Mo 5 minutes. Minim so 5 minutes home. Nyame wa shira wo. Bi Jacob de ye ka haban etete. Nyame so adom aban. Won ansa bi enye sunsuma ye eyare. Nemum eye aniwa yare no so no. Yare de yare be na wo se de ba. Kofi. Ade a mini wonim die. Aha. Obi abodam. Obi a wobodam. Mini wonim die. Wade ayira. Mini wonim die. Okay. Sabe wani afra. Mini wonim die. Sabe o yare kompom. Mini wonim die. Sabe case 5. Aish. Belua. Alaba. Mini wonim die. Tuma. Dia ka biara. Fabra. Ubetwa. Aish. O de to anu afa. Onu wi. E ka meno.
bɛrima ne ba no kɔ ɔbɛrima kɔ off wɛpagya market. Wow. Mɛ sɛ sinmi ko. Dɛsɛ. Maybe a problem. Wɔn a ɔmo atɔ nsa ntɛntɛn no. What be a school egu. What be a shop egu. What be a chɔba egu. Wotɔn yɛ tɔ. Tu anamɔ bra. Ɛna wɔn a sɛbi mo pɛ sɛ mo sua sunsun sɛm no ɛnso. Kofi yɛn wɛ adeɛ bi wɔ ha nyankopɔn yɛ adum 20th of this month. Yɛ wɔ Bible school. Yɛ de yɛ ni yɛ sunsun Bible school. Sunsun Bible. Ɛyɛ spiritual university Bible college. Mu bi yɛ tɛ da yɛ na. Dabi. Yɛ kyerɛw sunsun nneɛma. Okay. Odiifo bra. Evangelist besua deɛ. Pastor besua deɛ. Ɛyɛ 3 months. All right. Efia de bia. Tuition fee ni yɛ sɛn. Ayɛ kwan ho. Mate. The five forms 100 cedis. Forms 100 cedis. 100 cedis. Okay. Ɛyɛ 3 months. Friday 20th of this month you be a third batch. First batch 4 call, second batch 4 call, third batch 20th. Obe busa say bi wo chichiri oba obenya ba biada. Obe dan kwa de a benya ba biada. Because yesia efiada awia no miensa ni apon anumere no nsia. Oh okay. Ti apon na sa won kwa benya ba biada. Be suya de. Ye kire duro. Ye kire everything. Ahaban bia odwumedi. Ahaban bia odwumedi. Papa, who pesika will be home to an amobra, or do you seek a journey to an amobra, or bawcha, who snya dear womb, or tower and tom? Govi, Papa, maybe an enemy said num party, and cat yet a sa. Then so a cabinet num so a cousin sumwa. A yet no matter be a dependent, it depended. A dear num. Sunsun wodi ya eboa pa oko edwase a badwoma tibiso boto babi ona ade asa deputy ka ti ase ba ko a Mose nwoma dikan ade ye direction chapter 34 verse number 30 wasi na Jacob catch Simeon ni Lewi say wasi Jacob catch Simeon and Lewi say ma bi ama me ho bon na wati asase so what happened? Govi. What happened? Lie la lie. Papa, you have direction. So, nipa desenia obi how. Amo ho aye fi. Abrantie ba akoko G sprinter last week. 23 e ma ne yonko. Ori ka na dwane. Ya chiri tu. True direction. On track your makwacheka. Afeni ya bi. Mate. Ohano. Papa ye ko na fa ochi esa etu bi to wase. Bibusa kwahye a na de agina so na de uchi no ato so. Obi wo wa abrabona ko yi pa ama no. Wanyo kwadwefo. Waba me ya kire se wo osoto ka ma obi manitwi. Nipa no so fa ka na wo de ko fafunu. Ene abrabona e basa ama no. Abe ne nso. Edien na oso di gu akwam. Na fa unchi to agire nko. Ade oso di gu akwam ya haban ba akope. Adwira. Adwira haban. Ontitibi. Onfa enchene abon mako 21. Okay. Onsimfra haban no. Onpensu etene. Votic kese ne ba ko. Onsensi wo for 2 days. Onsi haban no fagu. Onfa honro ka. Enwa ate. Because the ete make us me koye investigation bi won kran. Nigeria ni baba bi yeku no. Na nipa no ku no. Wode oba na hwene afa ho ni ti ho na enwira na ye de oba na to so na ye twa na kwa no bi na ye de powder agu no ho won kran asam de rituals asam no ni o enti omo de to eye police car nim omkoyi ekoto wo no omtwa the picture ntwa ansa na police fo no ko dwa to ansa mesrew wadarma ye de ye wo ho ma o ede o kra no ye ne pese yukuro dedi eniti ne de aba ase ma ho kwan na yesuso ye nyinam ye moa umtwa picture na etwa ewiase se na ho kwa ewiase omo ye dey omo kasai enso do wawu govi se ye fasia ajaba number ni me ba cho tie ebi ana wo achi me number ni emumu number okay febi to so papa me support program no freme na menchire wade mate number mi enu nya emumu number all right number ni 0547 14
9640 0548 86 4701. Me did a jumper. The spiritual Dr. Alex Kwabena Jemfi. Aha, Papa, be the men for us. Ni dindi ejaba, the great spiritual professor. Me dey your problem. And your friend no, ono, and a sebi. Or one day, one any Papa Udi. Ah, Udi, Eddie ejaba kutua. The spiritual professor son. Me na matuni dinu. Na me so midindi kofi esubonten. Which me from me. Esukuto yi pebre. Eso nyina ka echire no. Ha, me na me yiri a pebre mu no. Bi di susan eguo na esutene, esofa ni baby. Na me da me kan sem bi atwere. Sebi. U fa yonko a esusuma na nim sede no na adaw. Na mum no penitrim asem. Sede oba yese omo pa, omo se twan na me hunu ansa na sebi. Oja na deje mu ama no. Saa so na ofa yonko a to bo aso wate. Enka wo hinta asem ni nyina kyere no. Pebre ene ne ntenase kura to no na reka o ya abrabo ni mu ene ne nante e da chi bi wu se apa o ye wasetre mu abrabo ni a obie hinta asem a kyere no fa we e twere ho e da chi bi hia ye be saka sa bi ene me ntena kyena de ampa e bidwa bidia ne ko Facebook nten esukuto yi pebre no ene me na betena ase e ma o ye ewiase na Kumawood TV so na menua famous ene eye the great ceremony the friend otani Facer aha Facer ena eboa mam de dwumadi ebro no nenso yenya mochi ye ko eye medimafo herba and spiritual onipa efoni pemi ne bibi gesa wo de frusoro amanansa meja wo wosoro me buraso de yale nyina tumi ahye mensa enumenu kan yankopon biem fi se ni a waye wo medimafo herba clinic no abu nipa adwene ntiase so yale na yesuro se suro diabetes pressure yale wo nyina yentetia case gesa de oda from wo ana yesi no bedu medimafo a wonya yaresa medimafo heba prince otonen safro obi owo atwichi ne bencheye se afedi ejebo what the branch ne ba kwa ba beka ho ewo Accra Pokuase Mayira kire se Mayira wenya anyira Mayira abahan mu na me ka kire o yarefo bia se onka na komanto ne ye na o mepiem se ye Kumase ebua kwa gogo se ye Accra Pokuase Mayira hane bia yemfa poma maha ensan fan kofie yentena hwi mu maha elfa fie ne enkofie da bia doctor ka asembi se oyarefo a ohweme mihia ogidie de mihia aye oyarefo wana montuo se obetua na mo aduru medimafo heba clinic se wuduru na wo yare no se enye sika na wo de yare ne sresre na se wo so wo pa yare sa pa asoya na ntedia medimafo heba clinic aye oyarefo bia wudimafo ne heya be PM Kumase ebua kwa gogo Pokuase Accra Mayira na bra na Dr. Tam on fatam ento yare so onyankopon amanensa so da bia de han eye me ya me kaya na me dwen wo me yare se nipa bebre wo a wo nya lucky a wo nya ne se wo hu Dr. Tam da so entem enti sabre wo wu ama yesie won senko te doctor nkan ke bi adanse a obi die no ponu so ebeti bi fi se me kai ma me bi obaye na ye hwe ne yale mpo na wo di adanse sabre no ene ebra o san ko ye san baye no na bi se yale